abakwase barimo Obedi Tuyatungo kurwo mu Rwenshama omuri Kabuho yitendero Town Council Justus Mwizuke arukurga Rwentuho mu district ya Bushenyi bita bakwasirwe bwa nyuma yo kwatwa kwa mugenzi wabo okwati omuri Katozo Bobare ayibebine embuzi ezenyi bano bito abibaba bakaba birikire konkabo kugira ngo ibiro by'omushuma baba makumyana polisi abacyondoreze kandi yabakwata nyomwebazo Justus Mwizuke kwabireri aha polisi ya Rwentuha naganira na OC twagezaho ngo ku polisi ari coordinatinga n'abantu bakwatanisa Mwizuke twamushanga umutahuni ya Rwentuha umwanya nugugumu embuzi zanje zituranzibura so kutwa turiyaho batugira ngo embuzi inezi bareba kashaka aba polisi so abashuma kubaheza banteresimu bagira ngo nze ndebe embuzi uza kushanga embuzi yementi niyejo ne yanje twa nashanga umukozi omwe akanakora neighbor wanje Mchara Mutabazi Bionia osi wakashaka tofa kamanya nagira ngo obushuma bw'abantu bari kurwo muri Shema burengere ngo bagumize muno kwatanisa na polisi mu ryeki abo kuba ubushuma bw'enyamishwa umwanya ahagati ya Bubare Sabo County na Kashara Terage hamwe na Shema district ubushuma bubiri hano so ningambira barisa numurano umwanya gw'abarisa ni ndagira barisa kuba cooperative na security organize kurangwa abashuma bato barwanisa twabamara umwanya ngwe ni mwabarisa barkwakira abakozi batende bari nabeshingiriza umurintu we no mukozi ashemera kwa ine kibari kandi tuka design district ka designinga form y'abakozi mushabere form zezo ba LC1 cya person bazine muzabakozi banyu bagende bazize nko kukikwetagisa ahabo kubakire bukire ngo abari kwiba amatungo gate nambe pangu n'abakozi kandi bakoragana na bamwe abataka okwato kw'abantu aba nukwijeho bwa nyuma yo kugumana biba amatungo bakagabagira muri Shema bitu bwa nyuma yo kwizana nepiki hamwe no kuta enyama ahibabire nibiba embuzi nente babanza bazi bagira omukishaka bwa nyuma batware enyama barukwezo nsepiki konka ruhanga abarigire mu piki yabo yafa nuko kubakwata bakine embuzi batakaje bagire abashataba nibaza kutwarwa umumbuga z'amateka turi kubongera kurabira umuri ababushobozi aha polisi enkuru eyambarara kongerwa kucondozo nobu aba bakwasirwe osi wakashaka hamuna na chairman we Gombora ya Bubare bashabira abantu kurinda ry'amatungo gabo ahubwo bushuma obukurwo muri Shema n'imyanye ndizo abazwira misho gasha kwa Sheikh Abdulatif.